Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Tega condition ini comes new. Nomor ba yung patient kalong dehydrated na ko pa Muhammad. Ya ban yo ban I drip ru im dan chuki veins have a. Ya ka cakap ba ingru kala clear ban ban ka cinta dawai ka si a. Ya pa wi wan ru ila stom tingi la kumdung ila yo ban I drip he tang baharin arsilai skin itu ka drip ba I ru kala ko veins ru ye ke ju im nong shu. Tinga bo ti veins ba kam chile chuman. Thì học cái for cái breast cái cái bệnh này dressing nhiều cái khối là improve thì những con cầm lại thì mình bám thằng bà trên đến brand là bớt sang cái là betai cái là encourage cái bakan bám thì hak cái for cái giải đó là improve hasil pelan thì penting là sengaja dengan air drip tu thì kat barang iya sini kalau aku baca clear kalau sang khối thì kata din jayu pada suddenly pada kau orang ngam track show ban dressing ni con ông balai thì ông bà các bằng pelat thì là eye injection dan kena Jepang ni dia dressing ni hari kedua pada kam syak show ban eye injection room track show ban eye dressing kam track show kau baik kuat sih thì đang ni là convince kan ru kam track show kedua tengok on kuat sih kita kan lon mai ka chikin jongkai thì cái khi quality thì phải bị đã có một trong đã tham gia phại như nào hospital gini. Thì hari itu sih khi bahaya kisain khi là sih. Thì hari ini phải kapoi bang benen ni. Sama condition juga ban ka improve ban. Agipor ba mun da hospital kam don ai suspect ba biwan ba don mata ka jinjia ba sya thombol ni Ni kam suspect nomor baba guan ru kishu ông bị bà cả ura jaka thắng thì khi ông vào lao khôn chúng ta hi thì cái log ru khamong ấy thì nghĩ là sim ta statement và des im suspect berani ấy mo thì cukup baru ini case mission form saya please boot ru la should register from their side but since they don't become suspect with any fault play we just give the necessary treatment and become pak syuk syuk ke mana kau mana ni sikit. Kumita ba apa perthai ba don kata ka jing thombol thai don ai sebut berhenti kita kena kom hospital kan le ni dah ka ba. Betul tekan syong nak liang hospital tinggi ada ngajing sumar te ka target investigation ka ba yu te kam syong ke beri ban. Baik ni. Don namar kum mentangi la tip syai but kala syai ru kedar ba kedika domestic violence but kadai ke bai la kala pau ba dei bai sya thang ha ulok chung i te ya u la de arrest la de camp but unsadon ha judicial custody te nang ta ki procedure ki investigation ki niyai but nakaliang jungi ngin kerpat bet bakin kham kloi but bakin nom ai ya ka jamin dan ka bil nakabenta jong ukat ba khamtam ha kini ki por ki ba idang don ha kata ka jing sitam jong i ka ba kham jur mo khanang ba i ru in la ban kham koi kloi hang ni ten ka leng jong in persang bik mta ban pen slim ya ka jamin ka jong u but ki benta ki ba dei ban le ka ain te ka kot kan sa shim ya karai but in IT hakarai jom kot hi kata Mungkin sih report SP office ru. Hoi ngin pan ye report na ya SP office ru kumbang ong mene ngan ye kendu i DGP ru ngin ye discuss halor kini ki phang jong kani ka case ka bamentar ru Nomor bau ki berplay the post dia. Bagi dan suspect a full play, that's why they didn't inform the police. Kata dia berusaha nomor bau pinhapan sih report. Hoi ngapan pan ki ATR tengi jupan hi kumbang ong mene ngila sim somoto nagaling juga NCW but hapo lai sngi ngin sa yo hi ke ia ka report na ki Meghalaya police dan na Jaintia Hills na office jong SP ngin sa yo ia ka report. Earlier, surgeon was saying that Tadi nak ban ong nomor baka burn kedai ka akam jiliu. It means it's a severe burn. Mun ong ka petrol ke ting nak ban komen.
Pi don ai be ya tu. Ne di ong ba da ka to ka umpania ka ba usdi dok kha neng kong u the shwa da ka to hamit jung hadi nang ta usa the da ka syarak pat nang to ka sa ing bhag ka ba neng kong tadi kata ka umpania hana Nung kaki orang tak jin thang ini, ada yang por ba dan terakhir jin bom tempuri wadin wadin pemakru